mestinya maka ada satu stel pakaian sholat. Apa ya kau saparangka? Namo tuana, namo manarana, macam mana tu? Ajini ke macu tu? Kasaparangka ala sholat. Macam salah na macu ajini ke na macu manarana. Kasaparangka tu? Mestinya maka ada satu stel pakaian sholat. Berarti waju-waju. Ya kau saparangka, namo ajini ke manara tu, macu mana? Nama-nama igare cede. Iya. Jadi ia naro apa botingan yang makal ada sempo. Ia nabi tapu baini Khadijah angkat na melo nada pisi di miliar. Melo nada pisi di miliar. Ulawas si bawa unta 20 unta nak bereng. Iya, angka ga tau mak baini ko wanyo si di miliar mahar. Angka lalo ko gaji lombo iro sandala Jepang. Maka tu nakun roa ni. Sandala Jepang minangka kang iba ini nih. Iya, angkat tu ko YouTube ya kesana minre. Mahar dengan sandal jepit. Iya, tahu usaha kang ulawam. Iya. Iya mitul lina nak tengon ri kita bicara tu ko maka dia mahar na 500 juta, di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya, di balancana apa capu ya tu. Iya mitu mahar itu na punya anak tak. Makanya pakanjaki. Itu nabi tamalak dak na pakalap di makun raya. Iya. Tapi yang makoko hati-hati ki di makun raya pak. Mai galak dak iju melana. Mai galak dak ki. Na sebab pak dongan na memang tu je nabi tah. De garek na kama lino ko hadis saya baca. De na kama lino na rekode na dapi isi dibanding 50 kato makarci dibanding 40. Iya, 40 makun rai isi dia roane perbandingan na napo di kama lino. Maga batewe jagai wi roane we koci de pa aja na tol na tahu bicara ya kong ka iti lai ci di na 40 iti bira maga bate jagai wi kira-kira. Dan maga ini mana nama wai wi. Iya, makole ba tu rajine jagailah kay makokoi. Iya, nasabak mega tantangan na. Na pura mak bayi ni ci di nang katupi tu makoko 1 banding 7 tu. Barannya anang anak darah dia katawana. Maga ni. Dia pigaga jandai we. Nih ya tu jandai bahaya toh. Dek tu gagak kowe. Iya tu anak darah dek tu na tomalak dak masih lepas ciri semua pah. Iya tu jandai bahaya. Apalagi ya tu dikelo masih aralan sini ai bahaya. Roro tak nalakai tak ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya tu biasa wapak guru ngang itu merepa wapak guru ngang tabaca. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Ya na tunasa nabi tabaca ya roh. Po Allah taala jaga yako. Iya. Ya komelo ki anak tak aja ta masela maka da maga rubi bija dia to kana ta salah ya bamu tu ta baca. Oki po Allah taala ta titip. Baca rumah ponco min Pak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambai bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Iya. Iya. Sebenarnya itu bismillahi masyaallah ya ko turuntu dalle. Iya. Kong kadale pamulang agi yali na tapani tay mata tapay baca. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Denalay tahu itu ya roga gatta. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tahu na selay po Allah taala lebih makanja nanya. Jadi kau maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya. Agi yali mana? Lakai yali ya tori baca. Ya na tu ampai ogi ena pasala pasanganna okila lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu na tama na tapana baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Ena pemilau alindro ngalori po Allah taala supaya dijaga terus. Ni yo putu jawai na pasitongko ulun na kaya mapute na pay patuda makun ray sebelah kiri na pamak jama arone pakawi kadi makun ray ko sila pena yo pudi ogi de na melo ina nay pasala kilala kamara pasapasi di pala catanga. Situ dangat. Iya, tapi engkau ko tu ko masahada itawe ko tu na sampung isahada na ronewe maka da tede nulle mak baine wala kai mu kede mu mate.
Yang tu nak kada apa aja ko jago ko. Pura ni tongkok. Ia tu yo pui di dia menyamang apa makan licuk bumi lah. Waktu itu dia tu mereka tahu dia nak faham. Tapi aja nak bapak guru ngir. Kemudian ya ro nak makan dai pui ita pares saya he. Ia nak atita na sabak atiemi tu malasan atau si salah. Iya. Mega bata-bata ati tu mi. Iya. Nang ya ko standar mako ko melo ipake ya ka mancaji mapa de nagaga. Ko standar imatongang de nagaga. O aturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tu kong ka ahli Quran kemudian ada ahli fikih layoli ahli fikih tu ya ka mancaji mang imunri ahli Quran. Ya ji aja tak kada pakka pala korang ia ni soro aku de napah fikih magani. Salah itu matu dia ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ni hukum-hukum na sampajang. Ni sakada ko salah ipakui. Mena yana mega makokai anak ta maka pala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana tapi yana ta salah dini sakada loke kan. Iya. Wajib nang kai matul 5 solara ponco. Iya itu kare. Marajin tu marajin. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi ya tu korangnya cocok ni apalah memang. Tapi ia ro mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu dah sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka imang. Isapa ya ro dega ini wasi salah man rasa. Apalagi ko pa politik nah. Dega. Dia nagaga ya tu. Apa yang nalan na todo pui makan kada jamaah na dia si cocoki. Maka digare. Jadi aku ya tu meala standar tu marajing. Ya nampai maka da sapanya ku tu ke nasi di tawe na yang musoro. Iya, yang penting dia nagimpe to ngam. Itu tu. Iya mega moto. Tatal lu tatar pak ya tu imangnya pak. Pegawai serak jama-jama mate. Pak mate pinapang katolay. Iya. Ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Puranya ipan reti mapasemo pitimun na lalo matodo na tanya na tondo. Iya. Kayak makapa. Iya. Jadi upasa mani bawa makadade yan ang kana ko tiyasi mata yasi dia na tu. Iya. Aja taganggu imang mesti na je rimang aja na nagalung aja na nadara. Iya. Ini nampak galung pak dara masih disidiang makalia si karung waling ipu imang. Iya komen rek kadupa ya pasti dekat tolak balatan na taling imang. Na ko si ratu pa galung ko wani timor ang na si ratu tu karung na dupa pu imang ya. Sisangin rek ngasih. Na makaje tu kan jarekin ya. Na deje ta ciri-ciri si karu tamo. Iya. Ya ko na si karu ta sisi puta. Nah ya ko 50 itu pagalung, na 20 na tu 5 karu na dupai. Ada daripada lo si kasi angka dia gabi baca doang, angka imanyo ko galungnya, malu melo igere, kati imanyo ko galungnya. Na toton ni pu ima komporo na melo galungnya, kasi tau nasang kay bamin baca ko rengke ko malasa yan. Oh be, jama-jama pag na imang imana, tau mate, tau mada, tau tama-tama imang imana. Iya. Ngere. Iya tu imang perlu mato masih sekolah Pak. Ini na ustaz semako ayo na naroy kamana ni rupa na lasay ni liwaru. Ang kanibatay ang kanide na may mabicara kadi makai garupan. Jadi pesan naman ya guru takali si dendreng upake itu pakasingibannya timu mangololori pong Allah taala pahadir ini nabita nakadaja ne ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi nan cipa bura ya maniro. Itu iya to na roje tapake aja na ustaz ta dudungi. Na to puru pak ko to mado we ne ko to macarama. Apa na capo. Na siratu nya tu botolo na to puso. Ini nah. Makanya to pandita madari ta upake si botolo we wadi 10 barakana.
Tergantung ini menimilawi. Pun iya wae tapak barakakan awak dimanci pak burai dia salah satu. Pun tapak barakakan ngak magi na mana di makutu kak makasibiang ni. Pun tapak barakakan ngak iya wae mamagimay kasih minum nang kakak mati nulu makasibiang. Pun tapak barakakan ngak iya wae supaya ayu tak kelupa untuk oko gamay. Pun tapak barakakan ngak iya wae. Iya roti lau napayino ko burai. Aja tak mah bismillahirrahmanirrahim. Awe. Makan apa cok pak dongan na. Ni tailawi ini tu sampai tu pandai tadi na langsung nino napa kaja kana katan ni jolo napa cangi salawat napa milau do tali seri ni baraka napa ino iya ini mani agak kekurangan tahu emang padi utuku tilau ni ya tu itu na baca ustaz ini nagan rusui barangka ini makiro iya maperingerang ai betungan nah aja na ino bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok doang ini nasabak masikir itu Andre aga nak kita na mana ngikmati aga niat na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niat na Andre aga po ta patami tapak baraka ina buat dimanca jipak maktinulu kak makasiwiang po tapak baraka aja angka saya pernah diajarkan maka dan katu nak wat dingin minum sesusuan ni tadi na tem ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat iya utamanya rotoma dari lau umrah wih dapat pura pimajin na meteme sesapaka tuli malau liso tilawi baraka na we de nasu tu ia matoto na pake ke Halil Bangkalan pole Madura muassis Nahdlatul Ulama pokui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasiulang masuk ke seluruh Mekah. Pak nilau memang aja utama maka kau memang lo macam repa kor. Iya. Barakan ilawi makrawi tuli tateme to si kaya. Iya kau minum ilawi. Iya. Aja na tuli madarik. Bikan kami matola sama kau tu kau cau ni karekna. Yang dari memang tuli masuk ya kau agama itu dimaafkan. Iya kau makiro kalau ki majene talaga ijolo Eropa kata ilalangnya nagesai napa ta pacingi napa taleng apa napa masalara ki nalo ni majene napa berjama itu kan masampaja na tomore na ko angka masu itu dimaafkan tapi aja tagesai te kesidap peta pak mutanajis ki idi kok kibirin na masigi monro tatong mutanajis ki pada itu kong kana nak bicu laipa pampers natako purat te menang ka kotoran ko pampers itu mutanajis di situ kan nawat disigesa iya itu hukumnya pak angka metodo to mako tu masuk tace de temena namo masemi masuk to pak cau ni karek iya dimaafkan itu iya arone makun rehi makumana kemudian pal alalangan ya bu iya kotomelo makadai guruta saya kutip sedikit ceramanan reguruta kadisiden reng makadai apa tu pacina pacilahiran yana tu nitaya mata najisi ropoh paci hakiki yana tu jenne pacingati yero lasati kemudian paci warampara makadai basarana an-nadafa at-tuhuru at-tazkiyah az-zakah ya ko an-nadafa paci carepa ya ko at-tuhuru paci hakiki ya ko at-tazkiyah paci ngati ya ko az-zakah paci warampara jadi namo ma paci mana wajujue de gatau te wasi salah na de nasu sakka na andre tata andre tata ma carepa na sabak mandre ki andre carepa namo foto pura pasu sakka na nareko ye wasi salah bali bola jama-jama ya tu nak dampangi mo gamay aja nali wang italung ngeso pamakin nabi ta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin tanyana kulo ngasal kong katau de na sewa da pada nasal nali wang italung ngeso iya di melo elo umrah aja na yaro kopor tau rusuk masijah iya rojolo tau tewai si sala talawi bolan apa iya koloki umrah nalatu ki siarai nabita nak kada nabitang katau me wasi sala ko kampung edeu tarimang Pak makade nabi tala ya hilulil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layali tanyana golo ngeselang ya sakarang nabi tala masakarang na rekodeto sewa ada pada nasala nali watalu ngaso ji ko me kilo umrah law ki jolo me way ada manang yero purete wasi sala
Loki we itu sia dampa-dampa ngameka je lo siarai nabi tah. Sia dampa-dampa ngatas salangnya rukure pakuani ro. Iya. Di loki aja nih ro ki gini kupur gini bedainya ya gele murus tu. Ang kayati macaripa. Deh, tapi dia tu kagak kodi. Iya. Paperingerang aya. Apa deh? Tasakamai napa di komandre Andre Harang. Aja nanya ro, Andre Harang isi bicara. Lantuk balu salat wa dua arba'ina yauman mania kata Nabi. 40 sona, 40 wanina itolak ibadah. Idi arwane upasan. Macawe ramalang. Lau kamai hagalungnya tete kalau iti. Napa ibawa lo boleh na baulu ibaineve. Nada ina pai bukam. Aga 40 sona na jamu puasa lo mondri. Nada api malep patai dia pada mainga. Apa Nabi ta makan? Mana akal harap nantuk balu salat wa dua migi mandre Andre Harang deni tarima sampajana lolo padongan 40 sona. Nasaba iya rodarai menurut kesehatan ia koto pura mandre gaga cicak 40 sona 40 wanina konapa sapku sel nak bodara jadi memang to selama itu makanan haram masih ada deni tarima iya ko haram mana saharam li gairi ha iya roh ko lisati hakan dena mungkin to dena mungkin mandre bawi dena mungkin mandre asuh mandre darah dena mungkin bangkai itu ya mi bangkai ya bahaya makopah pak balu ayam potong iya iya kumpai kumali ayam potong ayah ku ya aja ne pura gere idi lau gere na dia na mo makun ri wa dito mak gere itu iya tabaci bismillahi Allahu akbar iya kumeki tambah bismillahi billahi Allahu akbar ya tibaca ku to mak gere lo ko pak balu ayam potong takut tanang sia galina ya menyak gere bismillahi Allahu akbar eta gere ni iya pak mandari tu pak balu ayam potongnya na gere 30 misabu narako pani na gat tanyulu na makutan eta sia ge na 30 sabu ka ya tu tena bismillah na gere 30 misabu mato 5 na to 5 gere tu nama dari bita laga ke na baca ya we to liceng amani 50 ko ya tu 25 ko napina mak gere ro gere ai dia na gere magampamo baca na bismillahi Allahu akbar namo ko boleh ko de gaga roane mak gere ini gere makalai guru takali siden reya ko makun rai mak gere aja pangolok kila marupa mak bawi matu iya itu jadi ini itu nama susah tuh iya cuma kami matowi tiasang adap-adap itari matar pisoe ke guru tak ke malik tuh make ke pisona si kopor iya ini imangnya liki pisau pak gere iya detona nama soli makopa masempo man tapi 700 1000 tasib di juta iya dia masih kita suruh mali nama ke gadi masih iya masih kita suruh mali naliang imangnya napa yoro tapake magere bangkung ya memang to pak gere tali aja nama lanro anu ibu di tanya je bangkung pera ya kibo bangkung garek ge ya kibo bangkung tanya bangkungnya tuh garek ge lah model ini lah jadi bangkung ya memang to ko bangkung pak gere ya upakewe pak ya rumah ringange patatau dia nang kawasan iya nala bita lupulo sapi na gere na de paniasa na tanra mo capak na nitong kamen rek langsung na dapi bukun na na cicam mi gatang boy di bangko tako katalu ni sigili ini siya ke pesalala runtu imam gere 2 bangku na pake mura ni nasorongan na to dapat sola na demper ginala sisi dia pada mo ai de gag iya jadi sahakan ngece deero aja ni sesalo kolo iya itu usahakan jadi pe maka ini nama gere nama gampang mau baca iya kemudian jolo-jolo macawi asra 28 ya iya jolo-jolo 10 pi menit supaya batu tes istirahat kemaki ya iya rona maka dakak pacingi kangepan itu tak coba gare tapares saya roba jujue meloi pake masam paja mana semoga halal polangan iya ko hadiah cali aja memang tak pake iya jami mana sapa iya roba jujue mi pake masam paja apa angkat tuh hadis na nabita ya nang katau mali pakaian 10 dirham naliangi aseradi dirham dihalala si di dirham diharam na pake masam pajanya tu pakaiannya pura dia diterima sampajana nabita makana dena kada nabita dena sah makrami dia diterima sampajana assa sampajangnya tapi dia diterima
Yana tu nak kala solatnya tidak melewati kepalanya kecuali hanya sejengkal. Aja tak kena menrek ko langi na betul lagi ketujuh. Ulunna lagi sijak kami pulih ulunna nenrek nano. Itu bahaya. Impai maka dia rupa kaya ngemelu ta pakai masam pajang tapi tepite. Tanah mana maka dai mapacito ngasay baju juki na baju ku makanya to. Yana ruta pakai. Iya. Aja mo na megala ada rupana. Iya na rumah kada iya na mapacing. Apa iya ko to makadana haram ligay riha may kanina kanna. Maka dapat balu-balu kaya ustaz oleh halala cocok ni jolo duta na iko. Iya rumah balu ko ganna to ngamo siliter. Ya ko dina ganna siliter mo kada siliter mak baliw tu. Atau kana musaro maka di mo pagaga. May ka mako to siya line 150 mako 100 na din dapi mo dalana. Sisa na ma dete na setala ni palit mula balu ayasang. Iya na tiasa melipat tuoy. Iya aja. Iya pada mi rupa balu bale aja na na tulilang gaya ro bale we. Aja wita pa balu bale ko pasay tulina langgay. Bapak kada may ganita tahu berarti kalasian ni tahu itu. Mada dia ko tu Pak Marawi biasa ko le pangamal di bali lo poda siya gali na balita lolo palangga. Nah saya jadi balu palangga na stas. Bali na mi. Iya aja. Tahu usahakan ngirupi ku nak baraka poleta ternyata tu ganna. Apa angka anu tu Pak? Iya ko angka gaga tapoleang na anu masalah na mo 10 juta na bukara pintu po ng Allah Ta'ala supaya to gaga masu denon rukuin. Tapi ya ko yero gaga no halala na tutu pintu po ng Allah Ta'ala supaya monro ya to gaga itu. Biasa to katao 10 juta gaji na siulang. Tapi de nagan magay nakan na ilasa na. Na de na cocok katanya Pak Buraci di juta. Iya masamang yan na tapo rumah sakit kan na Pak Burel dia mesau iya itu tahu po guru sekolah tatalur ratu ibi kasi sa bugajin na dia na malasana na paling nga bolo kami na lini daw kiloro pa dyan iya natuto po ang Allah Ta'ala jalur na supaya dia na sudali tapi iro total liwa bate na malolongan na dia na baraka na bukarang ipintu po ang Allah Ta'ala supaya semuanya akan keluar dan tidak pernah cukup jadi aja tangga makadamay kapulang yan na dia na baraka man rasaki. Itu kuncinya. Biasa tu makan desang, mai ka jadi desak ka lagi igorang ina capu. Ya makiro. Mai ka tu de nak baraka ya tu. Ya tu ampai di arone lu pasang ya. Ya kong ka dale ta talengi makun raya na le na makatani. Mak baraka tu kupure na katani makun raya. Iya talengi. Iya nang karone malolonga dale tapanale sitanga. Nagatangi 500 sa puna parikantong inapan nele bayne na sisan na desak kadagan na 500 itu na capu itu 500 de na manasa makutiha sabak ya na pura na katani makun raya tu mak baraka kaya di makun raya ko tumata katani di ilaw do ngam mematoy iya tiya biasa tu ibu podang maka de kong kadi mutama aja Pak Banyo ko bolam Pak Banyo ko bola aja tepai tu mo balanca ya tu monro itu mo balanca tu aja na ya tu sila lo lengkah saha kang ibawa jok lo boleh kadale na po ang Allah Ta'ala Pak Ban ya sidakang jolo na po mo aja lalo mo balanca ko di mo sidakang supaya magay manci patola abalay itu kunci iya. Jadi di makun raya makor ko nalengi di lakay tapak biri-biri ngi jolo tado bilodongi di po ang Allah Ta'ala sukuru ki papedale na po ang Allah Ta'ala na pa ya sidakang akhir ya ka po tu makun raya na yali di tapak CO deh wah enggak. Kemudian upasang iya tu sampajangnya Pak Bu denamona siton rasi basaka akimi sholawatu zakah siton itu magi ro dua sampajang eleter melalau surga iya ro pasidakai patola abala yang kedua bolok kulalan na surga istana di dalam surga iya komeki bangun ngabolok ke surga abang masigi ki abang pesantren usaha de to kada si di pesantren si di masigi de yan ka masigi ibangun pertama ki sameng namosi sami namosi di oto kasi de to jena kada nabi tanigi ni kita bangun si di masigi makalami mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah
Nigi tau bangun masigi o kolino karena po ang Allah Ta'ala ibangungang istano kilala na suruga. Jadi ako meki mapunay hotel bola ballo ko suruga asumbangi ko masigi. Namo dito namanya kah sumbangi. Namo de na sampaja pa katobolana de minatama. Jadi sumbang aja nasi di masigi tonre mas sumbang aja nasi di apa ya ni bongkar rakyat tu masigi sabar ni yo poko sini nak wanyo mapamulai wanyo watalatu wanyo latu watta ina asumbangi tatala isumbangatta ina agama na tu kode kage tari masigi mo iya kamakiro apa ya nak mi bawa tataro sumbangatta natako anak mon rema tu narutung masigi agana iyo poko ta sumbang marang tali sarimana nyo ko tu manyama. Napa di sembeng aja tak pertama. Atau aku maka sembeng. Kasih Pak iya kodi narapa panitia nalang ite kota patapul masuk na japu. Tuh. Jadi kuyang pakai di masjid. Jadi apalagi masjid alhamdulillah luar biasa. Digagat ya tengahnya sudah model modern ini. Iya. Jadi ini sangat luar biasa panitia persatuan masyarakat atau luar biasa. Iya, ko makui ballo na masjid insyaallah. Ya komeki mita ekonomi maju tapakan jaki masigi. Ya nang ka masigi kumu ciato menre dale ko. Ya tiap pasanna salah satu ulama yang saya datangi di Kalimantan. Maka dia kong ka kampo mon roy tama tapa masigi mo renovasi ko makaliliag. Padecengi angkat tu dale pole masolo ko madece ni masigi. Na po naon ro na po Allah Taala ni sama kada kinri me lolo mala dia ko tananya pano idale ko. Iya na de mo way masigi de. Dito na patami nasa dito na may pakanyaki mo na. Yo po kumakare mo alata. Bongkara mo ya. Iro masigi ko sa de na pondo ero. 60 na juta di na lo pala. Bongkara ai. Maka aga de bago ako de na semua tupuang ya maka na bola sa bangka-bangka. Masa man ade. I makumo lolo na rajaji mako tu pamulay mo. Iya na pura na ta pamulay mako meto ko panitia. Na panito ko to panitia to makala sila si cede to pa. Itu kan nama kalau sila si cek dia mataru-taru pi. Payo ko bicara na teme yang kalinga de gaga mataru de gaga sakada makai ka bicara utamanya tu dia na kana sumbang. Nah kay ga protesnya. Iya ko yami ko jumai nangkah tu lima dari ke maka pala pak napan na tami masigi. Tapi dia tu gaga ko de gaga. Iya. Jadi makitu pak angka beto to mako tu pak nangga biasa dia tu protes. Di rona-rona mana way maka nama jaji tina teh ku podangi mako ada gagarin na pokokna na paumana namper mana tapi dia tu kan sumbangan i matuli namper to na seni ka si mende na saya wa duha situ tu duha i ko na pe maju na irita magasah itu jadi ini penting saya wasiatkan Pak Jaki dan saya berterima kasih kepada semua pihak terutama sahabat Abdul Waris dengan Ustaz Lukman Kato dan Pak Camat dan untuk lebih Pak Desa terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini kegiatan saya minta maka da talingi cede waktu saya mau bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat NU. Yana tu podang Ustaz Waris maka da aja numpas sadia yang perlu pacar mah. Saya datang hanya untuk mewakafkan ilmu. Cuma saya minta ada donasi karena kita rencana membangun dinajik na rencana na sabak menrek nitian na rencana korupa perguruan tinggi Nahdlatul Ulama kemudian tempat pengkajian Al-Quran dan hadis makanya disebut Istana Ahlul Quran Pulau Woi jadi maka dakan kakama kasih masyarakat koro melok bantuin Nahdlatul Ulama namo 20 misa busi ulang selama 23 bulan dia kan nak 2 tahun kurasi ulangi 2 tahun ni iya nasabah saya nukan itu 23 bulan ya kok lancar ya roh bisa jadi itu sampai ke situ nasabah mata anak kak set di ko selesai tugas jabatakku nadena selesai maka da nasinga kamaki hadratus Syekh Hashim Asy'ari maka da aga je batin murusu NU dia agak jokah jadi makanya saya minta untuk ke kama masagena nameloki berpartisipasi berbagi-bagi berkah istilahnya 20 sabu ya melo 30 sabu ulang-ulang Ustaz Waris pamatu ngurus ya ko takko na pai siulat tawaja
nadega maka tapastok ni iya ko iya mi sukuru katu tapi aja ta cicengi ku ya aja ta cicengi na sabaya tu malaika ulang-ulang ni laudong wa ditu macam ji papalampesunga aja tak kada ya ria 20 sabuala tapi cicen nang wajah langsung lunas aja malaika itu yang ni laudong ko to masumbang na laudong siki malampe umur malampe sunga supaya mananunga si matu ulape ya ko pura ni ta cicen itu mi laudong pada mi tu to masumbang sosoe ya tu tahu soso ni laudong malaika ya ko cicen misi ula makrai malaika istirahat siki ulape ma pasini laudong rugi lada ki iya, kita namo 20 misabung kamu tu anggota lo jampu iko de tataran seperti apa angka mato nomor rekanina. Iya, Romelo maka da me apo kaya mega ini mani bawa de to gaga batasan lah. Iya, jadi berbagi berkah istilahnya. Jadi saya kira ia sampaikan membagi-bagi napa berkah ipong Allah Taala. Ia ko de gaga tule mala cara maku pamula nala tu capana angka gaga me walengi tausahakan ni takatan ni masai otulle pigau ita pigau angka tu tahu ko sorimon ri pak bu deni timbang amalan de tonale te ko leteng siratal mustaqim deni bawa lo pada masyar maka de nabi tanapai malala ni jemput de na lete ayat to peleteng siratal mustaqim liwa sesana makai katau melo le caulete maka dami po patama bawa na neraka aja no lete ko onura ine tu lete siratal mustaqim tapi angka tahu nasa nabi tadi ni palete nasaba napai malalang digiring orang ke masyar lay jampu memang nyoko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala okon roh kami na matanre ni ga yero nasa nabi ta tahu masidakkah denis sangi makadani ga nasidakai tahu isidakai de to nis sangi makadani ga sidakai ni angka pesantren tak macawe angka gaga denis sangi makadani ga masumbang de tonis sangi makadani ga nasumbang kung kanana o corona yatim tapoda bani guru na makanan kaganana ketua diubantu aja na tapodanga asan na jatona tapi tanga taun na ya bawa pembantui hari setiap bulan na aja to tapodangi makada ya bantui salasai mati tu nana masih saliwa siruntu ki deniris sama kade di biasa bantu waktu na masikol ye na royasang sadaka denis sangi makadani ga sidakai tau masidakai de tonis sangi makadani ga sidakai ya ko ya tu mapasi pulungan na ya tingena panale ngampal lo ibalender mo pa ya tu de na langsungnya tuh iya apalagi kena so tinggi macan itu iya makanya saha kanginang ke amal rahasia tak iya saya kira makanya itu penting Pak aja na tatarolengi rulawat tamak balo-balo gangkasiku kemana nyuku tempele aja na ya tuh komati benemon rim itu malah iya masak ya dia nak bayi nila kay te komati tuoki lagi memang bayi ne palay komati mana sah iya iya ko wija-wija iranno nga makata mata wija-wija muranno nga buta ciwali ko tauleng muranno nga buta rapa ko idi na tuyo ko makokoh meka taneki akasya kita siarai ki buru na tomata talala na sitaw pelinga kadua mi nami ganna katalu ko pure mapa baine pa melo masyara kubur idi lagi to mapahang agama kadua mi siarai sitaw maga pamatu wija-wija ko idi mate tuki lagi na lupai ki ikiri lo jupanda makulia ya minatalipo ko capu idina ni nang kakiriman ng matalipo manika nang kadikirimat tamagan bikinetis sang imaga sija na tayo nalupay ki kotomate na dega gataw tapajampangin pa tarito nga mo to baineda kotomate tapi nagan na si ulang mapinrin yung ko Facebook sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan tak terasa napangkaduda makomeng sabar say nasa makasih anyo ini penting saya wasiatkan. Ia patunia punai agagay kuyak dering. Selama ya katan nimopi itu cuma amanah. Makanya selalu dibayar zakatnya. Tapi ketika disedahkan, dia nagaga tu zakat nai wajah karena ya punai mematoni sitongan. Itu hakikatnya. Jadi aja tamat tuh, tapi detis sangi perjalanan tak. Mudah-mudahan angka boko tamawari tapas sadia nganyali tapas suruh mundir na kong Allah Ta'ala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.